ไม่กวยหน้าตาGuikhanliuมันลิงไม่จัง YouTube channel เปียกันไรในล่าไม่ทวนอยู่วิ่ง aside hide new มาตะคัดนะ the Gaanphiu mail Tamenglongจง local newspaper highlights king in 3 lakho Infal June 3 group na chikiu Manipur Chief Minister N Biren Singh ta mi tuang nai da khap mi thai Gwangdani mai nai da khau New Delhi thang central leaders nun rui kau gut pam nu wi tuna the Indian Express rui hi kan the meeting khau tai Manipur jong security situation lam khau ka phian bam nu wi tuna sa kani ning taw lo nu wi June 3 group na Chennai khau Union Home Minister Amit Shah resign na North Block khau meeting tat kai kan mai khau chai N Biren Singh tati ka zau kan mak chonge lumnu mai cham thai lai na meeting dong agenda hai Manipur khau lat lu nai ba mai communities kanai khang political solution phungwang ni mai lam khau ka phiat bam nu wi tu na sa kane Monday dong high level meeting khau chai Ministry of Home Affairs ri mai tais le cookies chuang stakeholders koita pari ra khang sa kan chonge kumna mi dong lam khau Manipur chong Chief Minister le pari ra rai bam nu wi tu na sa kane kum tang kan ne thai cookie representatives ta pari ra dat bam puni tu na senior union government officials ri sa kane in taw khang suna Manipur dong communities kanai ka khau ceasefire agreement nai rai lana negotiations that kai in bu khang framework ka siam puni tu na source ri thai kane mi tong tan hai gong ni mai bunai bu thum lung khau tat kai bam nu wi tu na sa kane high level meeting tat kai kan mai tai RSS Chief Mohan Bhawat ri union government ta Manipur dong lat lu loi khang priority sunatan ta lo khang sa kan mai tang ri ye Major General Rafruf Singh, Inspector General of Assam Rifles, South, Manipur Governor the witness day nung ariu na Jeribam security situation lam khau pari ra kan the. IGAR ri Jeribam le Assam border khau security measures Assam Rifle ri sing thau ba mai lam khau. June 3 ru na pungu kum singnai na chi na padai nung Assam khani Manipur police officers nun le pari ra kariu kan mai lam khau salau kane. Assam khani Manipur police strong joint meeting khau. Barak le jiri dui thuak dang khau. Patrolling tat inbu khang ding lau kane tu na sa kane. Governor ri Jeribam khau lu tipat inbu dan makhang IGAR khau sa kane tuna Raj Bhaban ri Wednesday nung tipat kan mai community khau ti thai kane Governor dai Home Ministers khani Finance Minister khau relief camps khau ba mai nun khang ka ge nai me sendui in kha lo inbu khang parira lo kan mai lam dai ni sa lo kane tuna cham dai ri ti thai kane Senapati June 3 ru na chikiu Aimol tribe mai gan nai ta kangpu pi don chat EO office tang khori ban sin mai nu mai nun ri nim tat kan the mi tai Wednesday kalan dai ri tuna cham dai ri ti thai kane nim ta kan mai gan nai dai Kharam Thadoi village tong chief memory chongthu khatni kana thangreng chongthu we tuna sa kane kanai ta ban sin mai cookie nu mai phuam ri tuna cham dai ri sa kane lumnu mai cham thai lai na mai lun thai mak mai nu mai nun dai ri Aimol tribe mai gan nai ta bongmul Laikop namdang khau inpat laudat kani tiki kanai tuang gari le phone thu latat kan thi tuna sa kane nu mai nun tai ri ta buizang nim kan tuang chu tu mai thu kalam sa in than lau kan magi tiki ram jang khori bam nu we tuna sa kane Infal June 3 ru na chikiu in tai me pui nun tuang phuam ima gi maira ri Manipur crisis high level meeting khau Union Home Minister Amit Shah ri zaina la lo kan mai la ding pangcha nu ni mak mai indau kan the ima gi maira convener thokcham Sujata ri chamla mai khau Union leader nun ri Manipur crisis ka hau rai khau foreign militants nun ri dei tuna sakan jongi tiki intaw thu cookie le mai tai communities conflict dei tuna sabam thei kumna central leaders nun kaniu lading mak mai thiek ti hai pen magi tuna sakane Amit Shah ri central forces law inbu khang sakan mai lat bam tani nu ni mak mai indaw kane inbu na high level meeting khau Manipur dong hom bam phungba mai state chief minister ta ti ka zaw kan mak mai ta ni ima gi mai ra ri pen mak mai indaw kane kumna Union Home Minister ri chief minister ta ti ka zaw na meeting ka than tat kai tat khang sakane Sujata ri Prime Minister da Manipur dong lat lu lam khau lunggut lau khang ni sang hoi kane Manipur Chief Minister N Biren Singh da Manipur dong lat lu lam khau high level meeting tat kai kan mai khau ti ka zaw kan mak mai khau Manipur Pradesh Congress Committee ri Union Home Minister Amit Shah ta condemn sukanthe MPCC ri mi tong thiak dai Constitution of India ta chuan mai tan di tuna sakane MPCC President Kaisham Megha Chandra ri press conference khau Manipur conflicts lam khau Union government ri high level meeting bamkan mai tai Manipur dong legislature ka zaw ni mai thawi tiki state dong home sinba mai chief minister dangan na ti ka zaw kan mai ta tan na nu ni mak mai indaw kane Union government ri state akhat tuang issue ka phiat na state tuang leaders tati ka zaw kan mak mai hai state tuang chief minister khatni state ka lungba mai nun ta zaw si mai ti tuang de tuna sakane state akhat tuang lam khau central leaders ri ka phiat na chief minister ta invite sumak mai hai constitution tuang 7 schedule ta tuan mai tan de kumna mi hai India tuang democratic system ta thau sumak mai thiak de tuna MPCC president ri sakane state khau articles phaithop ringuna pungo hamme thai phaithop ringuna churuk laukan mai thai magi tiki unified command chairman DGP
DGP khani State Tuang Chief Secretary tana invite sukan maitai gongtang mak mai chek de tuna sakane Unify Command Tuang Chairman khani DGP na State ta ru subam tuang dai chu Manipur khaulungba mai mansai goi ti hai jungle khoba mai khauring pang ta kumna jawlo da na chu tuna thanna aniu goi ni India tuang bonafide citizen de tuna sakane Union Government Media khau Indo Myanmar fencing su khang khatni FMR lagan khang sakan tuangi tiki kan ling khau suna thu ram khatna sini sulau makna bami tuna pian mak mai ni indau kane June tarik saruk kum singnai na chuina padai nungrui lau ka hau kan mai curfew ta Jeribam municipal area goi khau lagandat kan the curfew lagandat kan mai tang Jeribam khau dukan khani businesses center goi tan ka hau dat na bam the public khani private transport goi tat kalu ka hau dat bam the kumna Jeribam khau kalulung khau gongdat ka hau bam the tuna cham dai rui ti thai kane cham thai lai na lat lu pan nu mai bam goi khau section phai kharik dai na padai CRPC bang khau security with law and order maintain subami tuna sakane Lok Sabha election kum singnai na china padai khau Rahul Gandhi rui Rai Verily khani Wayanat AC khau ding pat kan mai kanai mina khau zawkau kan jongi kumna lo thailai na Rahul Gandhi parliament seat kanai kanu mak mai jang rui Wayanat khau resign su kan jongi kumna Wayanat seat Kerala khangkaloi na election tat kaidat ni mai khau Priyanka Gandhi Vadrata Congress party rui ding khang sulau kan the India khau candidate akhat rui election kabam kanai kathum khau kante sunuwi tiki parliament khau sunatu seat akhat na khang represent suni mai jang rui Rahul Gandhi rui Wayanat khau resign sukan jonge Rahul Gandhi rui Rai Verily Uttar Pradesh seat lana tabui sang Wayanat Kerala hai resign subam jongchu tumai lam thu sa in than kan magi tikilum nu mai cham thailai na Congress party rui gwangni mai gan khau North khani South khau kaniu tuang ngam nai inbu thau khang lading la kan tuang khwangi tuna lumbam gaye Bengaluru June tarik rutna tachat Karnataka Deputy Chief Minister DK Siva Kumar reduce nungtai Karnataka khau Lok Sabha seat BJP JDS alliance rui ngam gai kan maitai electronic voting machines EVM Panrui de tuna sana EVM functioning high investigation that kai lawo tuna demand sukanthe inbu na DK Sivakumar rui EVM ti high ballot boxes rui insin that khangni demand sukane EVM Panrui BJP JD seats kaniu rui inphang biu mai khang swangai na inphang kanthe intaw tu EVM high lagan na ballot boxes high lagwang dat ni dithe tuna sakane kumna Lok Sabha result hai investigate suni na dithe tuna senior Congress leader Ri Chamla mai khau sakane UEFA Euro kum chingnai na chui na patai June tarik chui tuang fixtures Slovenia versus Serbia tingzin khwang charuk makai Denmark versus England tingzin khwang sakyu makai Spain versus Italy chipchung pungbaro makai Tamenglong tingnai luan tun ngai bu tarik chui kum chingnai na chui na patai Kalan tingzin tingriu nuwi jingbang tingriu putni tun ngai bu tarik chui na khat lau chuan tingriu putni kalan ting rai nai tingzin muak nai jingbang tingriu nuwe The Gaanphiu mail khau cham khatni advertisement Salauni make a goi rui 9873658872 khau alam lau nuwe khatni subscription Salauni make goi rui 03877267509 ramge thai 8256908462 khau alam lau nuwe mai goi na king chin king lau mi khangta Guikhanliu maling mai YouTube channel be tun roi kaloi na thun ku dare in chuan khwang ru na khat kai megan roi mai goi na king in cham da lakho thun ku the